tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Kaya pa oras Pampanga, kaya tabing mabilog a puwersa ng GNN TV 44, babiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap nganing Lunes, May 8, 2023. Yako po ibeniginto at itiing News Force Pampanga. Determinado yung pamuntok ng PNP ay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na tanggalan ng sistema ng palakasan kareng kapulisan lakwas na king pisasabyang promosyon na ring personnel. Ay ning report. Sinigurado ng Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na lasakan ng kayang liderato ing sistema kanuning palakasan at isubli ing kredibilidad dareng polis. Agpangkang Acorda, nakanupaboren na mangibabo king kayang pamangobyerno bilang hepe ning kapulisan ing palakasan system, dikil king promotion dareng polis. Dapat kanong makabasi ing promotion king merits at abilidad ning meto nga police personnel. Samantala, manwalay Acorda na rerespetuan at alila dapat katatakutan ring pulis. Dagdag na pa ng PNP Chief na samasanda pa ing serbisyo ng PNP kilubning kayang 7 bulan apamanungkulan bayo ing kayang mandatory retirement. Bistamat maging makuya jamo ing kayang pamanungkulan, panigobra na kanu ing pamisan metong ning police organization at aliwapang government agencies at renganggang Pilipino. Dagdag na pangakorda na maulaga ing kredibilidad ng pulis bang balaw sa mibalik ing tiwala ng publiko king PNP. Pagmaragol na niti na mas marakal na pamurin reng matinong pulis kumpara kareng gagawang eusto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Para po kareng maestra king public school, susubong ning meto nga kongresista ibat king Makati, inggawan niya 3,000 pesos ing incentive benefit ababye kareng talaturo balang Teachers Day, ibat king sadyang 1,000 pesos. Ay ni ing report. Neto nga panukalang batas, ing pinasa ang maglayong gawan niyang 3,000 pesos ing banuahan na World Teachers Day Incentive Benefit ay biye karembalang public school teacher ang Braking Department of Education. Lalam ning House Bill number 7840 pinasa ng Makati City Representative Luis Campos Jr. Mitas siyang may sabing insentibo ibat king 1,000 pesos at gawan niyang 3,000 pesos. Campos, a Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, burinang gawan niyang permanentina ing dagdagaalaga ng incentive benefit kapamilatan ng meto nga batas. Ing kasalukuyan na incentive benefit 1,000 pesos, babayaran niya kareng mestra balang October 5, kayagnaning selebrasyon ng World Teachers Day balang Banwa. Banwang 2019, inyang mika slot king national budget ing mesabing incentive. Ngayon Banwa, ing incentive benefit at inyang pondong 900 million pesos king 2023 General Appropriations Law. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tuklo king 1,000 persons with disabilities, senior citizens, ampong solo parents king balen ning arayat, ing tilanggap grocery packs, ampong financial assistance bilang selebrasyon king kayaldawaning babaeng alkalde. Silipan tamo ing meging kaganapan king report ng Patricia Mamangon.
Putla king libong PWDs o persons with disabilities, senior citizens, sampong solo parents king balening arayat, reng mitipon-tipon para king antimo birthday ayuda ng Mayor Madir Alejandrino ngening Lunes, May 8 king munisipyo. Agpang king babaeng leader, iti kanoy parala ning kayang pamagmasusi king aldo ning kayang kebaytan nung nuka rin didina na lang prioridad ning alkalde reng sektora mangailangan. Bilang pa-birthday po, bagay hindi lang po ngayong nakaupo ako. Noon pa po, every year ginagawa ko to before na mag-birthday po ako. Ginawa ko na po ngayon kasi po yung mga PWD, senior citizen at saka mga ano po natin, yung mga solo parents po namin. Ito po yung panata ko na po ito na yung paghahanda ko sa birthday ko, yung makatulong na lang, ibigay na lang sa mga nangangailangan. Balo na kanuning alkalde nga harapan na amon at kasakitan da ring PWDs, mga tuwa ampong solo parents, inya kabilang lakanureti kareng tututukan ning kayang administrasyon. Kasi po, ito po ang kailangan po nating bigyan pansin. Yung po mga PWD, alam naman po natin ang mga PWD, papasalamat po ako. Wala akong pamilyang PWD. Kaya dapat po sila ang bigyan ng pansin, lalo na sa ganitong pagkakataon. Kaya lalo na higit din po yung ating mga senior citizen, matatanda na po sila. Napakalaking bagay po itong binibigay nating tulong na ito. Na mula sa munisipyo, tapos po yung mga solo parents, kahit paano po, may magagamit na po sila na pan-livelihood at saka pangkabuhayan po nila. Keti, balang benepisyaryo, tinanggap grocery packs, pamangan, abias, ampong financial assistance, a personal dang inabot reng manungkulan. King pamanimuna ng Mayora, Vice Mayor Bon Alejandrino at reng konsehal. Magpasalamat siya naman ng alkalde kareng balaw sa susuporta kareng kayang programa para kareng arayatenyos. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-sponsor, lalo na po sa DOLE, tsaka po sa mga senator. Sabi nga po ng mga ibang bayan, tapos na yung pandemic, tapos na yung kalamidad, pero dito sa Arayat tuloy pa rin po ang payout. Samantala, ing birthday wish ng Mayor Alejandrino, good health at ing payapang pamagpairal ning barangay at sangguniang kabataan elections ngening daratang nga Oktubre. Ang nagdaan na eleksyon naging peaceful po sana. Ngayon po paparating na barangay election, sana po maging peaceful po ang makaraos din po, nagaya po noon na walang. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin po mga paling balita, kimpa magbalik ni News Force Pampanga. Dahil pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kabilang hiya ing artist si Wat King Siyudad Mabalacat, kareng featured artist King Coffee Table Book, ape paluan ng Department of Foreign Affairs. Talaga namang kikilala na inggelingan na talento ng kabalentamong artist ni Bating Siyudad Mabalacat ay Doji Aguinaldo. Kabilang ng Aguinaldo kareng featured artist King Coffee Table Book ami kititulong Matenakan Kapampangan, The Art and Artists of Pampanga. Apepalwal ning Foreign Service Institute o FSI ning Department of Foreign Affairs. Keti, pepakilala y Aguinaldo at rengaliwa pang artist, iba't king niyayaliwang parti ning lalawigan, kareng gugulis ng lagyo king larangan ning arts. Ing mesabing libro, mamiyang galal at rekognasyon kareng Kapampangan Masters, akabibilangan dari Ben Cab, Vicente Manansala, Fidel Sarmiento, Willie Layug, Esteban Lumanlan at Aliwapa.
King libro, binida ing obrang letras y figuras ng Doji Aguinaldo. Metong yang set of paintings iti ning Filipino tradition, human figures at aliwapang imahi ang makuleng piyabe-yabe king balang letra ning mabalakat ing syudad apakamala ng Aguinaldo bilang kayang hometown. Kinilalala naman king coffee table book reng grupo na niting sibol ning kalalangan at kalalangan mabalakat. Tinggap ning artist ting kopya ning libro iba't kang Ambassador Jose Maria Carino ing Director General ning FSI. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Biyay aliwang impresyon hing lalakwan da rin Kapampangan kareng aliwang lahi. Deti ding maging basihan nung nano klase ing reputasyon ing metong manuknangan king Pampanga. Ika, balo mo na ing lawed kay katamo ding aliwang lahi. Nung barangay Paroba ka, manuknangan abe, dapat balo mo na ingkaya kayong lugal at tsekeng bandang kay Lining Balen. Uling Paroba at Albugan, ing Kapampangan keng direksyong kanlura na Albuganing Aldo. Katulid na naman ing Paroba ing Paralaya, ing terminong mga baldugang silangan. Gagamitan niya naman ing aslagan king direksyong iti, nung nuya sislag ing Aldo. Emune pa gagamitan ing hilaga king direksyong pupuntalan mo. Uling Pangulo ing sarili tamong amano keti, kabang mawuli naman king Timog. Dagdag pang kabaluan kaya kakapatad, iba't lakareng amanong arending aliwang termino tamong gagamitan aldoldo. Kalupaning pauli na mga baldugang pabalik ne ing bangka o padaong ne king Timog. Makanitaya naman ing luslus agagamitan ning muntakeng Manila. Uling bandaya keng mauli o Timog ning lalawigan ing Manila Bay. Pating amanong dulong, mga ulugan niya namang pababa. Kabang laot ing menibat keng amanong pangulo, uling daragul ing distansya ibat king pangpang na atsugeng. Positibo man o negatibo, akakit ding karakter ng areti ding Kapampangan. Pero makanyan tamong may kilala at pegbiliban. Pero tamo sana kakalingwan na kilala tamo mo rin magaling king pamagluto at manyaman manyang kap king pamangan. Para king bilining panahon king lalawigan, ala namang mabante na low pressure area yung pag-asa kilob ng Philippine Area of Responsibility. Yung Easterlies pamurin, yung balaw sa bimiral king maragula party ng bansa, nung muka rin magdalay ting maluwalas at malisangan na panahon o nang asahan pamurin, yung pamanuran king at panapon o bengi. Kabalen, maging party na kaning pamagbalita kay King News Force Pampanga. Lalo mang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo karayang Kapampangan. Ayelben nyo lang yaning Lunes na may kalapay istorya kay King Provincia. Yako po Benny Quinto at iti ang News Force Pampanga, balitang tutu, King Balen, susuy.